بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. عزة اللبيت أخونا أختم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدمي بركات ما بقت كلغا أغنتي لبيت أخونا أختنا جنستين بينهم بني الله سبحانه وتعالى مي وحي بصفر هذا النحل سورة عشر ونايتك خلاصة تفسير جنستيتو مسا قرآن. الله سبحانه وتعالى كمغا غنن هيو سندبا أغمن إمنجا إيمان كان تازاوي جينا كنا عبرة في لاولتك اللي بيجن دانا فده هو بس تكبر مجا توفيق من مركو دباش، وما توفيقي إلا بالله. هذا الله سبحانه وتعالى كم وحي بسورة كي أقول من إيمان كان تازا كو جينا كنا عبرة في لاولتك أقول من اللي بعدين وحي بسورة كي. هذا مي وحي بسورة مرادك مي وحي بسورة نعمته كباها كبيان كريفوني. أقول منا الله سبحانه وتعالى ويسنا فكر كرما غوالب وافناني أسلوب تفاتكف. الله وحي كربني مياتوغا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. تبامي هن مياتوغا مفهومك تبامي هن تمن الله دب النعمة تبامي هن عددك غنم فشافي نما. الله خود إنكار كربني فرتما لا تحصوها. تبامي هن عدد نكربين غنا نولوين. إيجا أنا مفهوم مخالفة إيجا إذا كل ما أنا قلت أنني تمنع الله هو النعمة جينا كمون تبامي غنا عدد نكربين غنا نولوين. هاوس جينا غنا نعمة كبير. لأن كوريا وحي كربني إن الله لغفور رحيم. هم كسرون الله سبحانه وتعالى جينا جينا فاف فسوا لغفور رحيم. جينا جينا فاف سوا رحيم من تيدا. أوغم من الدب نعمة تان أوغم من عدد كرم فاشافينا مكان نكروينا كم الله ميوحي كرف نعمة تاوغ واهك دكا كم بنينا ما أقولنا هيوا قطوغا أوغم من مولي ريغن هيدو كن ديس الله هو إم نعمة تاج ماتشان أوغم من أليالوان ولبين إنكم الله مينكار كربني لا تحسوها. تبامي كنا الله هو نعمة تان عدد نكروين. الله سبحانه وتعالى دبوا فوا نعمة وربس كنغونا. خود إنسانا كحشكنا مدوغا ويشنا فكر كلا في نمس إنن نعمة عدد نكروين. أدي إم نعمة أغوس إنن عدد نكروين. إنكم مثالك سؤالك قطوغا ميانني ميمسكي فوريورا كنو मुली मालेनु मुली दिवहराज फुरेवर तिमेरना तिबाए मीह कुरुफिया फायसा दिन कमगा वियस तिबा तिबागे दिलो दीफानंग है एक को से प्रश्नवान हमीम अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुर्बानी الرحمن सूरत के कम आयत का फौगाना फबी अय्य आलाइ रब्बिकु मा तुकذिबान. अल्लाह के कौन कौन नेमतेंगे तिबा में दो कुरान एमी अल्लाह में कुर्बानी अदद नुकुरवेने मुली हाशिगंडु का हुरी नेमत तक गुणम फशा विनम अदद नुकुरवेन अदि बेरुन ली फौरे नेमत तक हुरी गोता नमे अल्लाह सुब्हानहु व तआला मिनेमतों के तेरे उन खास तीन नेमत के वाह का तकरार कुर्बा फे कुरान का ए नेमत बैत तंतनु का वही कुर्बानी ए तिबामी हुन्नति मंगिला हम तीन नेमत देवी मैगणु गति के तीन नेमत के वाह का बयान कुर्बा वही कुर्बानी तेबामी शुक्र और मटक अनेतनु का वही कुर्बानी तेबामी के तेरे मधुबय के शुक्र एरवन कलीलम्मा तशकुर लुकमान सूरत का वही कुर्बानी कलीलम्मा तशकुर
namis Allah subhanahu wa ta'ala devvi min ni'matan nahlu suratuga Allah wahi kurabani la'allakum tashkurun shukuru mattake devvi kontinno matetto ivuma fenuma hita eme tasawwur koddebban Allah wahi kuraba fani nahlu suratuga wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون تباميكم كودكو وسنال بلاشه تباميكم ماينگه بندون تيمن الله نرو ويرو تباميكم حالت تباميكم evveseccennege mammayke kaakukan bappayke kaakukan washagen tibikom baykan mi kontanekan evveseccennege la ta'lamuna shay'an evveseccennege gina main bafen dariful duniyan awma fahuga atum mehen hadala fa feneto mehen hadala fa adu kiyato warammasaka quran doctor ves adi main bafen bes la ta'lamuna shay'an amis allah wa ikra wa ja'ala lakumus sam'a dekam fatu gadum ge baru levima timen allah him lalu ge fenum ge baru levime timen allah him hitu ge windu jahum ge baru levime timen allah him beenumaki la'allakum tashkurun shukrumat isa suratuga wahi kurabe mitinne mataka meduga madama timengila teba mihuna sual kurbanam inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula ada mi tafsil dam fatafina meha gon isharatake mi kolli ni'matuga wahaka gommenna kolu nulane dakka names algommenna Allah subhanahu wa ta'ala devwa fawa ni'matuge tereng mirega mi wagutu kolu ga gon hadana ginesem beenumani emme ni'matege wahaka hagigatuga emme agbodu ni'mataki algommen Allah subhanahu wa ta'ala devwa fawa mavegem wa islam deenuge ni'ma mi duniya mati algommen libi fawa emme bodu ni'mataki demme mi dennewuno ni'mataka ni'matake nuunenu mi dennawani eves waran agbodu ni'mat names iyevures agbodu ni'mataki mavegem wa islam deenuge ni'ma Allahuge fadlu wantarikama dharma wantarikamun algome divirajige rayitunaki mi laqabuli bi fawabai ekam mi ni'mat devvima kiyawrakatu algome shukureri gadi hekaddu islam bidwas fahaga weskure fude numuni to fahan kolli mire galgon mitagama handana ginesem benwani fas kame kiveto islam din emme bodu ni'mataka wegen diyai ege fas hikumen Allahuge wahi basuga bayan kure fawa fas hikumen නොත හවරකන් හිකම බයන් කොද්ද වේ තවගොන් බලන්න බේනුමකී අගොම විස්නා ෆික්රු කොල්ලොන් ආදා බොඩ නියමතගේ අගොම මිතිබි එම්මෙ ෆුරතම සබබකී ඉස්ලාම් දීන් එම්මෙ බොඩ නියමත වෙගෙන්දී එම්මෙ බොඩ සබබකී මේ ඉස්ලාම් දීනකී කුරීගේ සවගොන් දෙන්නේ ෆදෙන් තකරාර කො දර්සවග අගොම නඩුයි ෆවානේ දීනෙ මි බොන වෙනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මි බිම්මතී ගල්ගොම්ෙන් දිරුල් මට්ටකා මි බිම්මතීගේ දිරුලේ hayatuge huriha maidane galgommenna beenum waneha huriha kantatake eila humula denodigen nawatiwe eila hogommennattaka khiyaru kurawwa furiham kurawwa ruhiyodigen fawa mi dirulumuge furiham nizama mikene islam dine enkam Allah subhanahu wa ta'ala ali imran suratuge nawaranatuge wahi kurawwa angoni inna ad-dina 'inda Allahi al-islam Allah hadratuga dinaki mi nizamaki gotuga nizamaki हम एकन इस्लाम दीने दम मिदीन एम्मे बडु नेमतक विदि एम्मे बडु सबकी अल्लाह मिदीन अलगो मिनटक खियार कुरवु फुरिहम कुरवु अदि अलगो मिनटक रुहि ओडिगतु मेन अल्लाह सुब्हानहु व तआला अल माइदा सूरत के तिमनायत का इशारा कुरबा फने अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना महतुग मफहूमकी मियदो ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मच्च मिया बावले वनुदवस हजतुल अदा अरफात के दुवस अल्लाह वही कुरबनी मियदो तिमंगिला तेबा मी हुनटका तेबा मी हुंगे दीन दिरुमुगे मिन निजाम फुरिहम कुरबा फीमे सिक्का जस्सेवी दम मिदीनन मिन निजामन उनी इतुरु कम ගෙනවමුගේ හක්කු දුනේගේ එකක විශ්නු ඔන්නානේ ඒ වානකම විශ්නු අක්මල්තු ෆුරිහම කුරබා ෆිම මියත් ඒ ෆුරතමක දෙවනකමකි واتممت عليكم نعمتي الدينكي نعمتكم بس الله مي وحي كور تيمن الله گ نعمت تبا مي هن تکفرهم කුරබා ෆිම
ඉෂාරා කරන ඉස්ලාම් දීන එමෙ ඉස්ලාම් දීන කි නිඅමතේ වරදීතු ලකුමුල් ඉස්ලාම දීන අදි තිබාමි ගුණටක තිමෙන් ඉලා ඛියාර කුරබා රුහුඩගෙන් ෆාවා දිරුමුගේ නිසාමකම් ගවන ඉස්ලාම් දීන එන්ක මාලිම් රසෝදගේ අඩේ ෆසනාතුක වහී කුරබාන් ගවනේ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه තිමෙන් ඉලා හුරිහා කම මොළ දෙනෝඩිගම් වා හාලුගා දිර් උළුමුගා තිබාමි ගුණ බේණුවානේ මි නිසාමකි කොබාකන් දෙනෝඩිගම් වා හාලුගා නුව හුරිකම වීම දෙම් වානේ ගොව්වස් මොළ දෙනෝඩිගම් වා අල්ලාහ් ඛියාරු කුරබා ෆුරිහමු කුරබා රුහුඩිගම් වා ඉලාම් කුරබම ෆෞගා දෙන් කිහිනත්වල් ගොමෙන් ඒගේ තෙරේගා එකමුණුදේ මිරංගලේ එරංගලේ නෝනේ බුනානේ කිහිනත්තෝ අමල්ලා ඉලාම් කුරබන්නේ සික්කජස එමෙ මිස බබා හුරේ mi emme furatama saba misa baba hure islam din emme budu ni'mataka begendi enkam umar ge faani islam me wada gatuma fahuga islam wada ganma visna wada ganna hindu umar ge faanu khud vidalu efawe ekale faanu mi dawat devvima allah rasulullah sallallahu dua kurabani allah mi islam deena baru devwan deve bi ahadil umarain de umar kure umar ges dua kurabi sababin oygin umaruge faanu vidalwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge appuluga hippawagin edduhogo hure me vidalwani wallahi innaka la ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi mage nafs fiyawa den duniyege waha ichaka buren emme boda timene lobani kale faanu dekke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya Umar e Umar puriyama nuwane imanka tigota bunege hatta akuna ahabba ilayka min kulli shay'in hatta min nafsik dunya ke waha chakabur adi kale fanuge nafs virus boda timen nabiya deke lobi joma danden iman puriyama nuwane iman enune uniwane Umar ge fanu dalu ni timen visna fikuri komme miheka bes nafsu lobiyani gam kal fan hem bidalu timen insanaka vi ves timen mi guriya ni'matake libuni ves mi deenu ge tarage tere timena wadewuni ves e nabiya mi duregenne enuna timen ki kaako timen ki agenne miheke eha sabun dem bidalwani innaka la ahabbu ilayya min kulli shay hatta min nafsi uriha chakabure timen nage nafs buros boda ehindo kale fan hadis kovan al ana ya umar mihare umar warabbudu ni'matan hagigatuga agum menna kan wisne ni'matek e allah furiham koddev me da agum men balalama agum men hada qanun taka qawaid iru kola agum men beje badal kolla e kiveto e agum men mustaqbal nege waane goin ham eggotaka vesneke agum men ge main bafain ala fur geta bes agum men medu kamu konude thalala fa algomen ehin design ka ehin gotaka madama ehin jilan ganna ne emina kam kundan ei algomen visnunu mim waran algomen ka nege mige vissakan ahar faha den kainatuga waane kantatta vegen daane gota echetaka vegen ebbes malumatanne wama tadri nafsum madha taksibu gada madama qur'ane konkam ekaka besnek e ghaib nege bismeka emmen plane kurani raawani visnani fikur kurani ekam ko eng ebbes kama hakikatan ebbes me kanne emiyo badal kuran ekiveto unikantam emmi Allah way korbani akmaltu lakum timen ilah furemu ko den nonnane kive e ilah qiyamata daadem bimmatiga waane kantatta adi nuwa huri kam vejjanama ekam vegen ega natijanna ni kinakum kam mol denodigem wahal furemu korabbi emme me vura bodu ni'mat den nonnane em Allah ishara korbani timen ilahuge ni'mat timen ilah teba mihunataka deenege gotuga furiyama kurabba ruhi odigam fime den algomenna nonna ne devana gote minun hen deena kangule enkamu samawi huri harisala ay Allah go hadotun ay swa risalat namis rasulullah sallallahu alaihi wasallam geneste mi samawi risalata fawga den hen ebbe samawi risalate ge shariyaten nuhingane ham ekane onnane mi enkam ekalefan tawrat ge bayin echetan bayin asabe kom ballawati ekama kofa iskurba fadis kurbi
لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. موسى عليه السلام دنيا هون نبينا موسى عليه السلام سدينا قتن نونا نتي من نبي اتباعهم فيها. دين كينا كنتو أقول من إسلام دينو كتارهم بيرواني. إسلام دينو كخاندي لفوا إبس كمين. أي مزمان النوفته أي ميوغو تا رانغال نونه. كون حيثية كون كاكو تو مي بوناني. كينا تو بونويني. نينغ إبس كوت. هذا كم ميكس ما تفسير كأقول ندانا بينواني إسلام دين إم بدو نعمة تك بيجن دي إم بدو سبب كي الله سبحانه وتعالى أقول من التكا خيار كربا فريهم كربا روحي وديكم فوا ديرهم كنظام كباتي أدي الله وني إعلان كربا تمن الله مدبي نعمة مدبي نظام نون النظام كتبان بيكون كده فينا مرانغلا دناش الدنيا كولو بدانه اتميل هاغ سنة بدل نكرباتي هوريها من بسولة بينه نمس آخر النتيجة أنني تمن الله دبي نظام كده فوق تبي ميهونش والعاقبة لمن اتقى كامياب دين نولي بين هم بي موحي كرباني ومن يبتغي غير الإسلام دين فلن وهو في الآخرة من الخاسرين أنا قيامة دخوناني جل ما هلاكو جتريك وامهين جتري ميدو كمن نوحي وردان أمي لو بيتا خنا وقتهم أمي بدو نعمة كان إسلام دين بجن دياي الله سبحانه وتعالى مدين خيار كربا مدين أرجو من تكا فريم كربا أرجو من تكا روح دكان فوادين كم باتي وديرهم كنظام كم باتي دوانا نقطة كي أمي بدو إن نعمة كان إسلام دين بجن دي مي فطرة كدينه فطرة إنسان أجي كوريك ساقو دنا ما فان فطرة كي إنسان أجي كباق الله لبا فوا سيفين هيوجن اختياركو نباغو دو كلو مجي سيفين يبهوري الصفة كي فطرة الفطرة تجي أصول كي بس إسلام دي إنكم الله سبحانه وتعالى روم سورة كي تريسنا تجي إشارة كربير وحي كربير فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله مي الله خلق كربا فوا هد وما مي هد وما بدلنا نانه نوكنا منك كبس لا تبديل دنيا فوقا إعلان كرباني ذلك الدين القيم أي سيدا بجنب دينك ديرهم كنظام كيمياء ولكن أكثر الناس لا يعلمون مسميسكم كرجين ميهون هم مكننجني مثالك أقوم PhD هذا أقوم مولو ميه كبجا كم كارقون نيجي تي كهلا كده كيفن أمي فطرة الدين كم باتيبه مي إسلام دين أمي بدو نعمتك بجن دي يا الله إعلان كربا فني فطرة الله التي فطر الناس عليها ميسكون أصول جماتيجة من الله خلق كربي فطرة الدين كي مي إسلام دين ذلك الدين القيم إيه كودا حادثة بس هندانا جنا ستيفانا الله سبحانه وتعالى جنبي محمد صلى الله عليه وسلم سماع رسالة كم ودا غتيما صحابي الإسلام ومتكا مديوري سبب فطرة الأصول همنتي وقتهم دوفع عنا جهونه أي الطفيل بن عمرو بن الدوسي رضي الله تعالى عنه لمبريه فصاحة تريه بلاغة تريه فصاحة تريه بلاغة تريه لمبريه بيفلون كدلون بيرو فوا كم جملة كي ميد ميوني قواعد كبيف عربي غرامة كبيف ها مولو ميهو إذا لو محمد كفان رسول كما يجمع ودا غتيمتي من مكة زيارة كورن غتيجي أي مكة كمشركون جميعهم كوصول كماتين أسبوعنا إنه كاهن إنه جاهل إنه ساحر إنه مجنون إنك مويك إنك جاهلك إنك سيوريك إنك كاهنك إنك من كوس هوري هاتشك نتيجة كتون تيمنا أميهم كواه كتاو كتير جلّي كونغوسوا تيمنا مي ويسنة ميها تيمنا كوريكما كي كم فتان كافة جهاي كتير إيه بانو كواه كادونا دين تيمنا جفلو كاري دي الرسول صلى الله عليه وسلم هنبيه جفلو كاري هو نماذ كرب أير هنبي قرآن تلاوت كرب إكمك الله سبحانه وتعالى के इरादा फुल दुनिया के का बस बदल नुआने कमे तिमन्ने विसिंगन दिए एवं तिमन्ने हितंगरी तिमन्ने की फसाहत तेरी बलागत तेरी लेंबरी की में तिमन्ने गंगे ने रंगलो चक्कं गोसे चक्क दिन की भी ताले ना हम भी अल्लाह के इरादा बदल नुआ का वगुतन तिमन्ने कम वतुं कफना गायफिम ए अडुत जहुमा एको ग तिमन्ने मी हादारीति हादा तिमन्ने फसाहत तेरी बलागत तेरी में होनो बस नुदक्के कहाला एच्चे से कुरान के मिसाल कं
jinnin bes agumen umra idda be fuluna fenno daga jinni miskib balade agun bunam by far majalakan hada bata ve jinni miskide ga namaz ko fe jinni alane buna ama teden he sheikh kiwe jinni miskide rasulullah kewa vidalwani kon quran tilawat kurabani ka jinnin taken as aduha imam hadisayen ishara kurave ta miskide bina kun jinni miskide ken جن سورة غفورة مايت قل وحي إليه أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به مجبور في إمام في جن تك عجائب وقال القرآن كي كم يدرك من نيت كمل دي ما ترى فلان ما تيجي بابا عندنا فتكاي تيف أو كم ميتاج هذا رتي ما كيتا كيها ممبرت تو ميدار كم كيبي كلام فلا كم من سمار كم دي كيها ممبرت هذا كم ميكس طفيل بن عمرو بن الدوسي vidalwani timen hayran kolla fi ekalefa nimodagen gandora dimala diema timen faatun goso baddal kolla fa timen dennewime timen makka ngaima makkage mushrikum miwahakata dekkime timen kalege faanuge waha kaduna hambagin kampata kavajagen no ekamukas Allah subhanahu wa taala ekan edodin nugannawati timen majburiwe kafatanaga badwa adwa hima timen hayran veje timen kon kamakan ekalefa nugo alaban vidalwas ekafanu Quran tilawat kuraf misalaka mifada ayatan aduna kihinatwan taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha kihinatwa insana visna fikr kuram majbur nuwane wagutun elan kurani ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah islam be oda fitrata ilmer vidalwani fitratuka usul ena majbur kuri fitrata qabul kuram med ghairi muslimun bas dirasa kurma fa balal mafumne timenna visna fikr ko balalir timenna miyanangal gotake fitra asla rujuwun aslu goy qabul kurun no ba goddu kol ade hadisa ka di hen kam bese imam me kalifan hadis kurbani rasulullah sallam hadis kurbani wa daus wangage mi honna gos dawat de bas islam dina banu badaga fa daus wangage mi honna dawat de bi me mi kun zinege bayduata kun ni zine ka kan tatta ma boden iskuri ijaba nudini ma wadaga fa emi hum mulim bestimena ga wahaka qabul nukun hen kamaka di marade muridiyai kale ga fane mi halak wa hen dua kurbas ud'u allah alaihim namis rahmatika nabiyya rahmatan lil alamin allah wahi kurba fane rahmatika nabiyya diengu fila dua kurbima tufail bin amr bin dawsi radhiyallahu ta'ala anhu vidalwa timen hi kurima badwa kura emi hunge dos diyye ekama ke rahmatuga nabiyya taifa wadaga fa emme hiddati wadaga no vidohugo wes vidalwi allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun emi hun nattedu mogo dakkawande emi emme hiddati vi hadisa ki taifa wadaga no hadisa kama ishara kurba hadis kurbani ya allah emi hun nattedu mogo dakkawande emi hun hamma neengeni mi islam dinaki ekalefana den ufula dua ko allahumma hdi dawsan wa ati bihim Allah daus wangha mi hunna tedumagu dakkawa mi hunna islam din baddawande den vidalone da tufail bin amr bin ase den gos dawad de bas darone mi mage wahaga do kollana komis kan nishane de bas efan dua kurabima ekalefanu ga nikkuriga alikamenga battien he miren makari light ngam dillala emmen nan aliwegen dane engenanu one e allah ge rasulaye timennegem hashiganu fiya hentanakate gendawade bas atgon asa koluge koluga e alikan labas enuna mi humna mi neki balije hori mi heke ehem bes munafane bune me kalifana dua kurabima e asa koluge kolan alikan ai muli tang ali kollan ade komme ke soda gam dawad de bime emmen islam begen ai fitratan emmen ruju emri ai emima islam din emme bodu ni'mataka begen die devana sababaki fitrat ge din kama bat timona sababaki mi tauhid ge din agumenge terem bayin akum waragina ngagunda dimala bunana bay zuang akum sheikh ekkotaka bes tauhid ge wahaka nu dakka agunda denne hen he agunda ge bes daruse tauhid ge wahaka nu dakka dan ekam bayin agumenge bayin akum iman bani lafzu taka tauhid e lafzu beenu nuwa kama bani na me tauhid ge wahaka nu dakka ekam tauhid ge mana ki kawantaka allah ge kawantaka tauhid ge himene timba rububiyat ke wahaka usago dakkam hamanu dakkan he kashakula dumanta ilah kashakula dumanta kama kiye rububiyat haddawa genguluwa konkametto ei rububiyat
ಲಫ್ಜ್ ತನ್ನು ಬೇಣು ಕುರಂಜೇನೆ ಅವಗೊಮ್ಮೆನ್ನಕಿ ದಿವೆಹಿನ್ ದಿವೆ ಬಹುಂ ಬೊಡ ವಿಸ್ನೇನೆ ಎಕ್ಕವಂತಕ ಎಮ್ಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವೈಕೋ ಕುಲ್ ಹುವ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಹದ್ ಎಕ್ಕವಂತ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಹು ಸಮದ್ ಎವ್ವಿಸ್ ಫರಾತಕ ಮುಹತಾಜೋಡಿಗೆ ನುವ ಅಲ್ಲಾಹಂ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹತಾಜೋಡಿಗೆ ಬಾ ಇಲಹೆ ಸಮದ್ لم يلد بس فراتك الله نسبة بجنوة بس فرا إله حضرة بس فراتين وفهم بفيسني إله النسبة بجن ولم يكن له كفوا إله إفاد بس فراتين وحده لا شريك له أمي منون تقولكم من عمره الدار حج الدار وجينا بيفر ما شاء الله الله سبحانه وتعالى قوم من ديوهين جهتوجا إتران إيمان كان ورقة كربا ألوكمو جبا ورقة كربا زوانونا كودين عمره دادم فينا ورق مفاوي الله سبحانه وتعالى من هو جزاد باش من داير كوچ کے مکیانی لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك ولا شريك لك هم كلمة إجابك فو إجابة دم تمن حاضر وجيمة تمن قفاء تجينا يا الله فأبو السواد باندي إجابك فو إجابة دم يلا أتو جيمة إن إله إبس فرات باورجنو لا شريك لك نعمتك حمدا تعريفا وريكن ميغوري هاي چه ملكو گمبني همه كني بيلا ش لا شريك لك نعمت دبومغا سي بيلا بس فرات باورجن نوے وريكم گا سيله بس فرات باورجن نوے حمدا تعريف گا سي بيلا بس فرات باورجن لا شريك لك انت الله مي بڑا لوڈ گنا وكمكي امه توحيد اي مول اسلام دينو گه ماگن مقصد مي توحيد گه دين اسلام دينك رسول الله صلى الله عليه وسلم تير أهر مكة جيد كرة بيدتي كم كان مكة إلا كسويساس نبي بكلم فنو في مقصد ممشين فوري مكرة بمتكا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الله في والكم كرة فرات الدوكلا هم يكن الله لكم كرة مقوال هوريها نبي بكر موسى عليه السلام نوستيك فانساس أهر وندين نوستيك فانساس أهر وندين هم اللهم في واهم فرات القرآن كرة كلمة كيفو مك إن هرنونه مي توحيد کے دین کم باتی اي توحيد نون هن اچن الله قبول نكربان ان كم توحيد کے ترے شرك الله باوري وا کم پارٹنر وا کم ابس کمگا اي الہ کے وحدت کا اکونت کمگا اي الہ نلکم کرمگا اي الہ خاص وگم با صفه فلتا ہوگا خاص وگم با صفه فلتا بای صفه تنگورے انسانا عام الله دمدگا باوگم با صفه بیلون اي أرغمي بسبلا إكم الله نسبة بيما لا شريك له إله إفاد بسجنة إذا بلّا أودي كتوم أرغمي بلوما أودا بيمو كتفات أرغمي فنان وكي حسابك ورا شيء مدنو فنان الله نسبة بيما وهو السميع البصير ليس كمثله إفاد بسجنة أسوا أودي كنا وبلّا أودي كنا وإله إبس كم بانغنا وجنو إبس سيرنا إبس ورهنة إما الله سبحانه وتعالى مدين لفي وحدت کے دین کم گا ایک کون تکن ثابتن ہم ایک کنوی دینوں کے دیں گے بس دینے کا نونن انکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کرب اللہ سبحانہ وتعالی وحی کربنی زمر سورت گا لئن اشرکت لا يحبطن عملك اے نبی آئے کلے گفانا کی تیمیں الہ ام بڑا لوبی اڑ گنوا تیمیں نبی آگے ام مانگ مخلوق اڑائے එකමක ඒ නබියයි කලේක ෆානස් තිමෙන් ඉලාහ බෑවරෙක් වාකන් قبول كفينما لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين කලේක ෆාන ගමල් තබස් බාතිල් වෙගෙන් දියයි අදි කලේක ෆාන ගෙල්ලුම හලාගු තෙරේක වා මෙහෙ කෂවාන එමෙ කලේ ෆාන බිසිස්නා නුයි දෙන් කාකතෝ හුද්දවානි ශිර්කු කුරු لا شريك له وحده لا شريك له صفا پر بد مچنگرا فکیارو سم ما دیگ دعای تک نوننه إن الصفا والمروة من آياتكم وفقناني لا إله إلا الله وحده لا شريك له هم يتينان توحيد کے دین کما اکونت کم کے دین کما بات توحید لفظ نم بینو کرم وی اکونت کم ہریہا کمگا بلّا وڈگا تمگا اکونت الہ اسا وڈگا تمگا اکونت الہ کنتت دن وڈگا تمگا اکونت الہ الہ افد ابس فراتن لا شریک له من ابس کمگا باورے کنے امی اکونت دین کما باتی وے میدیم ام بڑو نعمت کبگن دی د ما گنو کوتے گالو بیتا خنا وقتن اسلام دین قائم فونی تین اساس گمچ ای عقیدہ یا الکما سلوک
අකීදාගේ එම්මෙ මුහිම් අසාසකි ඉඛලාස් තරිකා ඉඛලාස් තරිකමකි අලාය අල්ලාහ දෙමෙදග වාකම දුන්නේ එකක බෙසේ දඛල මෙදිතර වනුමගේ හක්කන්නේ එබ්බිස් මේක නුබුනනේ මිනක ඉඛලාස් තරික නුනනු ඒ අල්ලාහ අලාය දෙමෙදග වාකම ඉඛලාස් තරික මිබුනනි අල්ලාහ තකා එකමෙක් කුරුන් එන එකන් කුරි අල්ලාහ තකා නුන්කන් අල්ගොමෙගෙන කින් එමෙබ්බිස් මේකන් හක්කෙන්නෙන් හුකුම් කුරුමගේ මිනක ඉඛලාස් තරික නුනේ එහක්කො අල්ලාහ එබ්බිස් මේක නුදෙබ ඒ අලාය අල්ලාහ දෙමෙදග වාකම අල්ලාහ මුලද දෙනවඩ ගන්න එමිම අමි අකීදා මි බුන වෙනි හිතුන් තෙදුකො කෂවරක කබූල් කුරා කුරුන් මි කුරුමුගා ජෙහන වරබ්බඩම් මුඛලිස්වා එනුනේ මුනාෆිකන්ගේ ලිස්ට් දාන මුනාෆිකක බදල්වා ඉඛලාස් තරිකමයි එම්බි අල්ලාහ වහී කුරබනි බයනා සූරතික ෆස්නායතුක වමා උමිරු ඉල්ලා ලියබුදුල්ලාහ මුඛලිසින ලහුද්දීන් තිමින් අල්ලාහ අමුර් කුරබා ෆවා අමුර්තක අලුකම් කුරුමන් අමුර් කුරබා ෆනි හැම එකනි ඉඛලාස් තරිකම කලුකම් කුර එනු අල්ලාහ කබූල් නුකුරබාන එම අකීදාගේ එම්මෙ මුහිම අසාසකි කබූල් කුරා කුරුමුගා එම්මෙ මුහිම අසාසකි ඉඛලාස් තරිකම් අල්ලාහට්ටකා කුරා කමකන් එකම් වෙගෙන් දියු දැන් ඔති අලුකම්ගේ එම්මෙ බොඩ අසාසකි කියමන් තරිකම් තෙදුවරිකම එක්කො එන ෆුරියම කියමන් තරිගතොන් ඒ අලුකම්ගේ මෑගණු මක්සද් මි කුරා හුරි අලුකම්ගේ මෑගණු මක්සද කියේ Allah subhanahu wa ta'ala tedwerium Allah subhanahu wa ta'ala kiyamantirkan ada kurun den oti timmana ba dim binawe fawa aqidaya qabul kura kurun Allah wodigam ba kan rasul sallam e me fawga rasula kan qur'ana ki timenge dustur kan Allah ge kalam fulu kan akhir do sannane kan marumma falidur mi qabul kura kurun tak mi kene aqidaya mi aqida dewane alukam mi namaz roda zakat hajj mi alukanta algomme mikura mege emme boda asasaki teduwerikama kiyamantirik den aqida warugada vejje alukan rangalu vejje natijage gotun annani suluk algomme ke muamalatan insana ge aqida warugada ve enege alukantan rangalu vejje nama ege natijage gotun annane enege suluk rangalwan 100% yakin ekam ke enaka aqida gos enege amal tarangalunun enege suluk duhaku sangalannuwan goli lamai fawani emme islam deen bina wefawa mayganu mitin asas aqidaya alukama suluk me aqida wargodeve alukan rangaluwegen diyema natija gotun suluk rangaluwe moli mujtama amankamge gocheka badalwan me hame kan islam deen gosi wen ebbes deen ganonnan mi sababa hore islam deen emme bodu nemataka begen diye हतरुन सबब की इस्लाम दीन की हम कम के दीन इस्लाम दीन की अदल इंसाफ के दीन एक अल्लाह सुब्हान व तआला नहल सूरत का 9 देवनात का हिक्र बांगो इन अल्लाह यअमुरु बिल आदिल वल इहसान अदल वेरियम अल्लाह अमर कुरबे दें अलगो मेने देवन गोतने के माने कि हम कुरन जन हुरिहा कमेगा हशिकन बस अदल इंसाफ दें जहन हशिकन आराम बस दें जहन masaka kurani talgom riyadwal hashgan ngaram den jehen ehim bima kale fan hadis korba fani wa inna li jasadika alayka haqq tibage hashgan takka tibage maccan haqqve e haqq ada kurash fa'ati kulli dhi haqqin haqqa komme chika bese chika haqqu des em adul insaf islam dim emme boda barolai adul insaf neti mi deen emme bodu emme man emme bodu ni'mataka begende mi deena ki ham kam ge deen adun insaf ge deen mi deenu ga faruge adun insaf dunege ebbes tanege nonnan ebbes nizamega ebbes society kar sonnan den kiveto algome midina duraddan midinu ge tarahen beruwan bayin afradu masaka mi kurani kiveto algon ham eggotaka besnuis ege emme waruga hadisa ki Allah subhanahu wa ta'ala ekale ge fana mukhatab kurba wahi kurbi basfultan निसा सूरत के सते के फायकों फिटिकों को सते के बारवाना आते के नीला बल्ले वाले पा कीने तो इम मी हागे हिंग फुन के दाफत हादिसा तक के अदुल इंसाफ तुअमत बिन उबैरिक नमक क्यों सहाबी अंसारी बेकल वक्कन कुरबन एने गे हिंग अखगे गे दिरा कोले वगन नंगवागे गोस्वा ए दिरा होती फुब्बस्ता गे तेरे फुब्बस्ता नगागे दियेरु फुब्बस्ता गुरी लोवले एमे लोवलुं हुरी फुब वेट्टी रोंगें गलिफ तोमत बन उबैर के गेगें दिउ मफौगा
විශ්නු වඩාගති මීති තිමෙන ෆලාරාගෝ බිෆ එම්මි අවහන්නකාගෙන් කාරික හුරි යහූදියෙන් අවට්ටරිය ගොස් අවට්ටර මිහත දීපමනි මගේ ආමාර්තික කරතුක බාට්ටාස් එම්මි ගෙල්ලිගෙන් හොදමුන් දියයිරු එක්කල ලයිනුන් එලිගෙන් ගොස් තෝමතු බන ඔබෙරුගේ ගෙද්දියයි දියයිරු එගේ කොන්නු ෆෙනුන් දැන් එගෙන් මි ෆෙනුන් අනෙක් යහූදිගේ යහූදියෙක් යහූදි මුස්ලිමුගේ අදාවත්තරිය එම්ම බොඩ අදුවුන්ගේ තරෙන් එබ්මිහු එම්මිම අන්සාර් බේකලුන් වෙට්ටි වඩාගති යහූදි කලේග මච්ච රසෝසම් ගාරිහෙ උබෛර ඒ යහූදි කලේග මුනනේ මාෆ් කරබඩ තිමන ඔක්කම නුකරම මිතෝ මතුබන උබෛර තිමන හවාල කුර අමානතක අමානතයි මිහු වර ඛියානත් තිරනවාන් මුෂිකුන් නබිස් වාද වර හුරුමත්තර කොන් හිතාන බුනේ වමනේ බලා බලාට රසෝසම්ගේ සහාබියගේ බලුගේ ඉල්සාම් වලෝනි වක්කමුගේ රසෝල් කමර හෙක් ගෙන්දෙවි හදීස් ගන්නනි රිවායත් ගන්නනි රසූල් සල්ලම් හම ෆයිස්ලා කුරබන් උළුප්පනි කොන් අල්ලාහ් වහී බාවෙල්ලවි නිසා සූරතුක සතේක ෆස්සනායි මියායේ සතේක ෆාරු කියුමන් අල්ගොන්ඩි රාජ්‍යයක මි කෝට් තවුගේ තිබි කාදින්න ගෝල වෆානේ ෆයිස්ලා කුරබම කුරික මියායේ සතේක ෆාරු කියවාට නෙන්ගේ කමබරනේ ගොන්නි ෆාබකින් ගෙද්දාස් إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما تصور بيرك رسول الله مخاطب كربا يهودي كحقوقا عدل انصاف نكم بلوا يهودي کو سلام کرن ہائیں گڈ متن اللہ آیت کمی باول بنی اے نبی آئے کلے کے فانو کے مچتی منگلا می فو باول وی عدل انصاف می دینو گاوتی عدل انصاف ہے اے مسلن نے مشرک کبیس اے مسلن تے عداوت تیرے کبیس اے عدل انصاف کے باو کے نوانے می عدل انصاف کے دین بما أراك الله كليك فانا تيمين الله هنجي قوتك متينا فيصلة قرباني مي هون أي سبنا نونه مي هكي تكاكي سيرو هكي مي هكي تكاكي مي هم مي إسلام كي مي نبلوغا مي كافر ميها مي غير مسلم ميها مي هرمنجي عداوة تر ميها توما تلواني كيا إيه نونه كليك فانا فيصلة قربان جهني بما أراك الله الله دكيو قتشوم ولا تقل للخائنين خصيما هنوري vidalen nu timenne kon gosweli khiyaneten e bor bor khiyaneten onnane to hakku bas bunen je tanu kanu bune hanu huruma ki khiyanate em allah way kurabani wala taqul lil khainin khasima ek gotaka bes khiyanat tiru am hege difa'u ga tedu am hekam ganuas wastaghfirillah tasawwur kurave to mi islam de mi adul insaf fa husso med allah ga datuga dua kurabas kon fa veto kalefan kurabi names muli ummatan irshad de be kalefan mederuko emmi ma islam dinaki adul insaf ke din kama watiwe allah subhanahu wa taala mi din emme bodu ni'mat kam galabafan fason emme muhimmu sababaki mi dinaki luifase kam ge din ma vegem islam dinaki luifas dati undagutan e farakon emme luifase go genasti be dinaki hame kan islam di nu kerene bisme kabuna mi harukatte agona kannenge mi kontanakum mi hun genne jumlatake kam bayin akhun islam dinu ka harka mi islam dinu harka go islam dinu ka harka go tenus nete agomen allah pura bar molvito kontanakum to agomen jumla bunani allah subhanahu wa taala hajj surat ke hadya banat ka wahi qurbani wama ja'ala alaykum fid din min haraj timengila mi dinu ga tiba mi kunna dati unta ku gen nukra we nebes kamel bafane te mi ayatu ga mafhumaki yuridu allah bikum al yus allah irad kuram li fasay gotek bakara sut ga ilan qurbani la yukallifu allah nafsan illa wusa bes nafsaka nufule waruge taklif nu jassawe taklif ke mana ki dati undagula ekuga kurave kame namis allah way qurbani la yukallifu allah nafsan illa e nufule waruge bure nujassave allah buren ufulenge beje namada gwalima namadangane je buren ufulenge beje ekam nukure waruge kamen nune ei allah ge muradak em allah hoy kuram midinu ga teba mi huna dati wonge nukure ne bes kamen nete enkam rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatan irshad bani inna ad-din yusrun walan yushadda ad-din ahadun illa ghalaba midinake luifase dinake midinu ga harukas gan ikhtiyar kura komme mihe ko balika shiwan midin kuriyad daan emihani kamati wane mi din dane kuriy sawaki mi di guarantee devane inna ad-din yusrun mi dinake lui fase dinake den kontana kontal goma harukashi dinake mi kiyane em allah subhanahu wa taala goma men harukash gottu ikhtar allah mi guarantee devane
وما جعل عليكم في الدين من حرج تبامي كنا دتي وانت جوجن نكرون بس كم تيمين إلى ميدينو غلبا فنوه ده كين تراكم بناني جملة هاروك دينك بايكم يهون رسل نونغ كم مسك كورن جهنم الله سبحانه وتعالى رسل ما فسوا دين كلفان حديث كبني قاعدة عندكم من حياتك داسكو فباهتوا رسول الله حديث كبني سددوا وقاربوا أقول ما الله غندي هوا كود دنا أقول من مول حياة باجيروان إسلام دين كوتي أم رانغال كوتو هيفون نمس أقول من حالة توري كوتو أم رانغال كوتو نوهيفه أم جدّن كوباتو ديوانا كوتاكي رسول الله حديث كبني وقاربوا رانغال كوتا كاري كوران وين إكوتو هيفاعن دين كوري داش لويفا سيفي منون تومي كونغاي لويفا سيفي منون تومي كونغاي مثالك رابوي مكي حرام كمه ودنوانه دنگكم الله سبحانه وتعالى يقول الا من نكره وقلبه مطمئن بالله نمسينගේ හිස්සාෆ් එන මජබූර් රාත්‍රී බෝට එනෝන කලගේ බෝ කන්දර මකි කුරනේ මේ එකම සලාම මට්ට කයන හුද්ද එම්මරංගල කොත කිනුබු නමසේනගේ බ සලාම බංගේ ෆුර්සත් දෙන්යා රංගල කුරාග එනගේ ෆුරාන සලාම බින්වර එවගුතුක ඒ මජබූර් حالته මිකනේ එපද حالته නාන්නකම වනේ මජබූර් حالته නුබුන වෙන මේ ද සුවානක කුරි සුවාලකි දෙකෙරෙරුනේ තිමෙන් කාවෙන කුරීම කොග්ගෙන් ඒ දරිෆුළු ඒ බෝඩ් කොල්ලම් බී තෝය අගුන්දනේ කාකන් හේගෙනි ඒ දරිෆුළ කීලේ අලන් ජෙහ කුජ්ජක්කම බාන ෆාරක ඩක්ටර් උංගල කොණ්ඩ දෙකොළු වේදාන නමසා ගොදන වන්දෙන් කොබයිත අල්ලාහ් ඉෆත්තර උමට්ටක හරංකන්තකුන් සලාම උමට්ටක එන කාවෙන කොෆ් දරිම්බස් දෙවනි අල්ලාහ් නුදෙවාවියා කිතම්මරක මසකුරස් නුලිබෙන් එමෙ දෙවීම කී වෙත දු කොල්ලම් බී අල්ලාහ් ගතව දුවා කරබා ඩක්ටර් මුනනි කෙරෙරුන් එමෙ ලේලා කුජක වෙදානේ මෙබුනා මේබී මෙබුනානේ එමිහුම් බුනේ මේබී එම කොබත අල්ලාහ් ඒ අල්ලාහ් මෙමිහුන් එහෙම බුනේ එමෙලා කොම්බකම කර දෙනුඩ ගෙන් දෙවන් 100% ගෙන් දෙවන් ඉන්ෂාල්ලාහ් ෆුර්සල් ලිබිජයි දුවාගේ වහකස් අගුණ ගෙන් දුවා කි කෝච්චෙතෝ කි කරන් ඔච්චෙතෝ දුවායි එම අගොමගේ අකීදා වර්ගද කරන්නේ බෙජේ එමෙ මේ දීනකි ලුයිෆසේකමගේ දින මේ දීනුක හරුකට ගොත් කෙන්නේ මේ අකීදා වර්ගද දෙන දා අගොමෙන ලුයිෆසේකෝ ඒක එම්ම මුහිම්ම හාදිසා කි රසූසම් ගග්මා බිර්ෂාද් ඉබ්න අබ්බාස් රදියල්ලාහු තාලා මුඛාතබ් කරබා හදීස් කරබා ෆනි යා ගුලාම් ඉන්නි උඅල්ලිමුක කලිමාත් ඉහ්ෆදිල්ලාහ යහ්ෆදුක ඉහ්ෆදිල්ලාහ තජිදු තුජාක් ඉදා සල්ත වස්සලිල්ලාහ වයිදා ස්තන්ත ෆස්තයින් බිල්ලාහ ඒ දරිෆුලාය මේ අල්ගොන්ගේ තර්ජුමා දරිෆුලාය ඒ ගුලාම් ඒ කුජ්ජායි තිබා ඉහ්ෆදිල්ලාහ යහ්ෆදුක දැන් දිවෙහි බහුන් ඉහ්ෆදුගේ මානකි දස් කුරාෂ් ඉහ්ෆදිල්ලාහ කිනත දිවෙහි බන් තර්ජුමා කරා ඒක දිවෙහි බන් තර්ජුමා කො ෆොන්නේ ඉෆෆතුක අල්ලාහ තක්වා වරිවාෂේ එරුන් අල්ලාහ තිබාරක් කතර කුර්බානේ කොබතේක මුරාදකි ඉල්මරි විදාල්වනේගේ මුරාදකි තිබා අල්ලාහ් මිදෙව්වි දීන් එම්ම ෆුරියම නිසාම් මිදීනුගේ තරයිගේ තෙරේගේ උලම මසක කුරාෂේ අල්ලාහ්ගේ හද්දතුන් ගැරන්ටි රසූස මිදෙව්වනේ යහ්ෆදුක අල්ලාහ තිබාරක් කතර කුර්බානේ රසූස බරක් කතර කුර්බි ෆදේ मूसा अलैहिस्सलाम रकातर कुरे फदे यूनुस अलैहिस्सलाम रकातर कुरे फदे इब्राहिम के फन अलिफान रकातर कुरे फदे गारंटी है के यहफदुका हनन कुराश मी अकीदा कबूल कुराश है एम अल्लाह बुरे बिस्फरात बारु गदनवान सिहरो रेकोस एम्मी है कोस एबिस मी बार अल्लाह एम बारु गदे एम्मी मनु तो मिकेन अल्लाह अकबर अल्लाह एम्मे बॉडी हुरी हाय चकबुर एम्मे बॉडी अल्लाह तिबा खमकन एदेफिनम वइदा सल तफसलिल्लाह वागं एदेफिनम एवेस एदेश अल्लाह दत एम बिमन तो कोम्मे नमादिगा कोम्मे रकाते गलगोम मिकेन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तिमम में वागं एदेनी वेस हम एकनी बेला हदरतुन्ने तिमम में अलकोम कुरनेस हम एकनी बेलास मी आदे को तो क्या चीज मी एंगिकें क्या चीज दें हदीस को भी वअलम रंगल दन्ना से अन अल उम्मत लव इज्तमअत अला अन यदुरुका बिशैइन लम यदुरुका इल्ला बिशैइन क़द कतबल्लाहु अलैक हनन कुरारे बैकुमी कुंग एकुवेगिन तिबाए गेल्लुमे देन निमिकम गावियस रंगल मिसिकुंडी के भाट्टा है यकीन कम बाबासे अल्लाह तिबाए टका लिवा फनुआ एवेस कमे तिबाए का कुरिमति नुआने अदि रंगल दन्ना से में फायदा देंगुलनी एम्में एकुवेगिन
ekam Allahu haddatun liwa fani faidan nilbum ehm bejja den tibayen enun ehen ebbes ko ten nonnan jaffatil aqlam wa rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf galamani ufulife paper tabani hikife e khulasa ek murada ki Allah subhanahu wa taala insana dunyen awmuga ma kurinanu insana ki kuranto mi kainat khalqu kurabumuge fansas as aharu kurin insana ge taqdir wani liwaf dunyen mina annane kama mina isumeni kama qur'ana kama ei taqdir yemiken yekene qada qadare yen argumena bahasenu kurave كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض أردتكا بين هدومك فانساس هاس أهر كورين الله وني إنسانك تقدير لوباف باي رواية قلنا أول ما خلق الله القلم فقال اكتب قلم هدوا فالله ويكر في الله إلهك أبلون خلق كربا فهترى تشكي ونيجي ترينج تشكي قلم لي أشي قلم وني ماذا أكتب كوتشين هليم بي الله ويكر في قيام قائم بندم وان كنتتك أو هاللوباس نوهري كم بيجنا ما دمباني ليواش إيه مكاني تقدير اللي يفوني إيه خلاف بس كمان نهينغان نمس إيه ما ننون أرجو الله ليوافني وكان كوفس من الله ليوافني كرا رشوت ديفوس من الله ليوافني نو إيه جوهين الله سبحانه وتعالى أنجوافني مكان تتنهرام مكان نكرا ركان كوف الله ليوافني نبونا بينه إيه بنا كم بنينا ما إيه بلاغ هوتا تو ليوفي إيه بنا تيمن ليوافوا أقوته نبونا نيكا كبس ekama vimenge ne kabejeka ek kurinne gen ha accident wan liwa fone kalen enguni kina accident vimenge ne takdir ko kam inna lillahi wa inna ilaihi rajiun danno nani devana gotte e mu'minun ge sifa e mu'minun qabul kuranje haqiqata ki mi aqida wargo degen midin algo men devi emme bodu ni'ma mes midwas faha kolla fa algo men rasmen ada kolla fa dua e kiyawa jal sahib baba fa fudunito non lobe takhunna waqto midinu ka khandeli fawa hardana usul tawga gomenge beje faati sabit kuran midinu ka gomena angawa fani hamemme kame sawis gadire kurange fardu fasama rakkatir e rakkatir noti begen timemmenge hayatu ga den huri kantatta baajori kuran e rangalu kuran sateka fahru masaka kuriyes kitammi bodam masaka kuri kam gaves awgomen tibeni hinnutanusuf ala bidhikrillahi tatmainul qulub hangama jahun libeni hamemme kame allah handum kurin mi islam di min ni'matu ga halurin algo mennaki ema algo me iltimasa ki midin embe bodu ni'mata ka bawati midinu ga faatir sabit kurare midinu ga taraya ge tere algo menge daringe iman kam wargoda kura masak kura bare yaqinu mes allah subhanahu wa taala algo men rango go me dur ko deban allah subhanahu wa taala algo men nebdi min ni'matu ga faatir sabit ko gentibe hayatu ga baaki o dostan hede kurumge hu tawfiq debas wa ma alayhi al balagh wa sallallahu wa sallam ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته